Cái đầu ghế đu luôn này, thích chơi ghế đu rồi. Nó chơi gì? Rồi.
terakhir mantau nih. Lagi mantau nih. Eleva ya. Ketika mantau dengan itu lagi tuh persepsi. Oke, play. Vietnam. Bener. Udah jalan di bil.
ini tapi kan ada kacang. Deh. Habis main tadi tuh 2 set. Lanjut 3 set.
Masuk.